thing sat khua ka kaldona solam so sakordai ania sakordai hi helai tang hian a hla to lo hei sakordai khoton tir sakordai kholu dona waiting satala oma signboard po tammaya ti chuan sakordai thlen ma deuh hian hei penga thing sat hi penga tang hian kilometer thum alnia chu chu thing sat kho kalkong ani ta hian kan chhodon ani chibai vek ule hei voin hi ni somni pariat November sang ni somni pathum ania tuna hian thing sata ka oma thing sat khuwa azina thing sat khuwa ka fangle don ani thing sat khuwa hi Aizawl district om ania Aizawl atang hian kilometer za somnga panga vela om ani chuan thing sat khuwa la kal ngai lo te po khan thing sat khuwa om dan te uluk dein video milo thlir sakle don nia thing sat khuwa hi sang khajakwa panga umadin ania Aizawl district ka om ania Aizawl atang hian kilometer za somnga panga vela la om ani kum sang khazariat somriat le sang khazariat panga inkara thintam mautam alo re khan sailu tara tangin lal hleya sailu chu thing sat khuwa hian a pem lu ta chu hunlai chon in zathum lai ani a lal hleya sailu a chuwa hnuwa saka zakwa pali le saka zakwa panga chhonela thing sat khuwa hian an lut le a thing sat khoming phasa hi chu then tlang ti ania then thing atam em bangin then tlang ti ani kum saka zakwa sombor vela khan he thing sat khuwa hian bangla kan sa chu bangla satu te chuanin ami hring asa tu mu thei siloin thing sat ri an shefo maya ta chuan thing an sat la sai mai thing sat an ri wata lo ni an tia chu hing choi chuan in khleng hian thing sat ti pahing alo putlen ha ta tuna hian thing sat a hian in somnga pali omin mihring hi zahni somli panga an cheng mek ani thing sat a hian Kaushan Presbyterian Kaushan le Salvation Army han oma ti chon hei tuna hian Presbyterian Kaushan biak in an saklai mek ani hei hi khatla Kaushanin anron sakpuya hei biak in an nei thadon khop maya hei Presbyterian biak in tur ania ti chuan helama hen kan kalma sanga helama tangin kan kal thananga ti chuan a lelam hathler lelam te po kan la fang zel don nia khal thiam ve hi po hei thing sat nula tur te ni hei hi thing sat khuwa sub center ania sub center building an nei thakhop maya pison hnung lama son tangki lian deuh mai oma tilang lok na a thakhop mai hei thing sat khuwa hei hi thing sat kho chom tu an tui da khol na tur ania thing sat khuwa hi tui lama an har sem em lawa NREGS manga an poisa te ani hlo na te kha khating kha an khola ichon chumien khol chuanin tui pam an leya chu chuanin an khochung chom tu tui an pam ani tin hei helai po hi tangki lian deuh mai a hluingan man lai mek o hrilawa chuan a bulah hian sub center bulah hian hei community hall tur lian thazet mai an lo saboka ti chuan a thlangami khu VC house ani VC house an nei thakhop maya thing sat VC house chuan hei an hall tur kham halam atangin an tilang le lokonga chuan helai hianin thing sat khopa pa fel em mai hei pufaka hei hian an khuwa min kalkual puya ti hian eng mo ka hriat lo te khai zot zela ti hian hilai kan ma chak tlang khi Presbyterian bikin tlang khani ti hian helai thler phei hi an kal lokonga ti chuan bikin liam lama son akina an kal le don ne hei hi Wemerun ania thing sat Wemerun
so lam chu na kina kan kalanga he lam pang hi kalma sapotila thingsat khuwa hi Aizawl district a omania tuna hian in somnga pali an om meka mihring hi zami somli panga velan kho samek boka hei lai futsal ground nuam zet men lo nei ati hian an khom hun hi rem em ma so lam po so in lo ma helam hi kalma saila hela hi in lo salai lai maya anin salai hi kan vatilang lak hi ko alo zakni mo hei wa mit hin an mel tilang kha le chalo inin vanai thadon ve hei ani hi kapu hi kan nam pui lel chun pui lo nia thingsa ta lel chun mule ani ral te lel chun ti hian helam hi kan lenge thingsat khuwa hi a khuwa chu a zaw lowa a lian lem lowa amaro chu a khuwa hi bial ani a bial ati hianin peng khuwa matama a khomun hi nuam em maya tin a khuwa po hi fai khop ma hei final ma po hen ma an lan sa in arin oma hey ko abu lo pho put mai bun nga hlom hle ni do hi lai ka pi li check kar poi kan ka tilang hen mel chu tilang lo nga za ta kan hei hi salvation biak in ania a compound chunga son chun lut lo mai la salvation hi adin kum hi rong in an hliaz hello hlia dei me dikhania ye la ba hen kal phei le lokila hi akhuwa kan khuwa azim anti azim shan lo top mai anom om dan hi nuam khop mai hi a in chu tam lo nai ma se a thlerom dan vel hi a khopui kot thler vel rui mai anuam khop mai helam hi hian khu lai khu top chu ni deuh mai demo helam big chu a hun chu nam don khum ase ana thilo ba a zu hla deuh em mai zu kal thing lo mai la ti chuan helai hi veng top hi zu thing bai shum shumila helai vel chu ti hian top ani mai kong noi po hian ti hian a po phei theia ti hian futsal ground so lai kon khanin kan chuak phei lenga hei akua hi khani kon thanga khan fit futsal kon thlang seta khan chon helai kem lung hi penga tanga kem thum ka ti kha helai chi hi kem thum na lai chu ni ta ni hei sakordai kem thum ain ti ta ti khanin akal dan hi kan soile lokanga thingsat khuwa culture chuan darlon lama ro culture charanga ti pai mu grota ti chuan thing sakordai luhma hretin apenga ti chuan sakordai konga tangin kem thum thingsat hi alo oma chuan Aizawl district ania Mizoram mar chaklam ani thingsat omna hi helai phei chu kan tlang phei lo mai nga sola son konga in po thowa kong chung lam hi kan la kal lawa kong chung lama hian futsal ground khan chuak chhopila futsal ground khan ti hi kan chuak chhole ta chuan helam pang hi an pang phei lenga hei tin video in lo en ang hian akhuwa hi chu khomun rem khonuam tak mai ni ti chuin hriam vein kan ringa ti hian hi lam kong chak lo pok hi
công chặt làm khi chú cả hàng cẩn xịt lâu mới thì khan clear qual mấy tay là thing sát khua hiền zir na hi primary le upper primary class 8 thing zir theina kan tiang chi kha a oma chuan helai hi aveng puilai do ber chu na mem fak lai kong chak lam kan ti lan to chuan so lai son e ti lan du deuh mai pakhat kanaya chu chu kina puna kan thleng phenga hi lai kong chak lama bo khi ganwadi center a oma ganwadi hi center pani fak lo lang mol mol ro poilo ganwadi hi chu sang ni pariat sang ni pasari sang ni pariat kumadin ganwadi center po nei tha darlon ICDS project ani chuan helai hian thingsat khua hi kho pato takania sang ni panga khan a kho centenary an lo lom dei to a ti chuan hei hi thingsat khua centenary lung ani sangkha zakua panga te khan ti nok noka sangkha zakua pali ani jok ani mara chu sangkha zakua pali le sangkha zakua panga bor chhovel khani wangin adang lam thui lu tuklawa chuan hello hian Mizoram Village Council Golden Jubilee bunga oma hela hianin rengna weme Golden Jubilee sangkha zakua somriat panga khan lo lom dei to ni ti chuan a pia hian lungphun poimo tak mai om le a hi ven chiang le la a inject te kan chiaranga sang chunga toya sangkha zakua som pakhata pianga sangkha zakua som thum paruwa thia mizo Christian hlaphuat tu ani a hlaphuat hi enang Emmanuel sipai thoru ti te ton lo darang kan tong em ni ti te kan pathian sipai ho lungrualin ti te chuan ain tu tan chun chiar har mai thei pakhat hi chu inshalar khopang apalei na hi chu le hian zong themna le sualna abang lawang chuan pangana lal thu thung ro pui tak chu le hian zong themna le sualna bang lawang ti ta kha alar em kha mizo Christiana chuan Mizo Cultural Club thingsat Mizoram Art and Culture Department Mizoram in lungan phunani hi putoya Mizo hlaphuat thiam Mizo Christian hlaphuat thiam le hian zong themna le sualna bang lawang ti hla lo phuat tu ngei kha a phuat tu khuwa ngei han kalta lungphun te khan hutani aro pui ka ti hle mai ti chuan hei helai waiting set khua ai nuam khop maya helai ven te po hi helam hi mabak lam hi fang phila ti chuan helam hi so like koi tang khang kan tila hi ti hian so lai in chin so ni maya lak hankal amuna hankal tur om lem lawa chuan anh tur nge ka pu kang pin dang lok ne thingsat khua hian primary school le upper primary school ti kan sei ko ka so school chu nia muna va en chiang ve leila helam hian thlan mol kong ania ti chuan helam hi school ania chuan helam hi kholu chhong lam ani kinaga primary school Diamond Jubilee kan lo lo ma che
government primary school thingsat moto taima ke hlo thin nani school din kum hi sakha zakwa somru pathum ma ani office nelen kutamo helam hi primary nia tichuan helam hi middle middle le office chon hi office ain kop vakal office middle le ko he silver hi office ma anung lama chonin midday meal lam an chu chum na hey chẳng tlung khop mai ko ta hian hei pidiki abu thlai kan tilang vera helai school vel a building vel milo shil tu khani alom ani zara ka beng var sota ile azak de ni mo school po hian in primary school hian in Diamond Jubilee lo lom to a kum sang hi som hi pathuma hian Diamond Jubilee an lo mani ikhan khu kholu chho na aton tirania khulai in lang chin jong khu ni maya abak chu ina om to lem lo a amuna khuanin juk kal lo mai la tikhanin kan fang chuak phokhat in ka hria a thingsat khuwa chu kan fang zawa tikhan tichuan helai aveng run lai bera hian kan dinga tikhan thingsat khuwa fanna video min lo en saktu te jong jong chuwa kan om em a ka channel te hi la subscribe lo chu min lo subscribe sak le ula video te hi in en pa khan mi lo like sak le zel tur point kan ngel le hal muk chu ni e zawai chuwa kan om e